Kublai api perlu kepapai ya kena ke channel. Desa sisin perlu ngaku apa nama rasipi. Lembah kena ke video nak kapenta ke notification ke pelai ke Government of Meghalaya Directorate of Educational Research and Training Norimau Lem Crash Long ke pelai ya ke Arkunai Direk Januari Arajar Pusan Katana Education Department ke pelai notification nak kapenta ke online application Jongka MTET examen jong usnam arajar pusan kata kila pelai application nudu kanyo dari Februari arajar pusan patkan close no ya kene online application hak arpuso dari Februari arajar arpusan teki candidate ke balong eligible pan apply ya kene ke examen kolong bagi hapan pendap ya ke 100% percentage kelas 12 berkumjuru ke arsnem jongka diploma elementary course juga di elit nang ta di candidate ke pendap ya ka sanpo percentage juga graduation but post graduation harangkat but sistem ka BN kila lah pan apply ya kene ke MTET examen te di candidate ke pa la pendap ya kini tekin salah apply berken sa appear ya kene ke examen MTET te perlu aku apa nama rasipi lembah kena ke video nomor dan apa dan perlu ke bakalan pada ujung tip te aku apa share lang sipi lembah kena ke video kerang mapinya ujung tip buat penselek ya kemudian kam nak apa tah sipi nomor kam tam itu kikan didin kibakwa nyelek ya ke examen MTET kibala join ya ke PN pat kibala pendap ya ke DLN kia pan pendap berartat ya ke MTET kenang man kanong kacing skain nak apa tah kacing pulih berkalawe kacang pi te tangkum tak perlu kerman ba lembah kena ke video kawan rak tip lem sipi bat pen saya tip berpen selek kemudian kam nak apa tah kacang pi te tangkum tak perlu kublai sipun